Atongoria kiama kia UDA kaunti-ini ya Kakamega ni makomithitie mĩrũrũngano ya mũng'ethanĩro makiuga nĩ ĩracokia bũrũri na thutha. Atongoria aya maugĩte mĩrũrũngano ĩno ti ya kũguna a Kenya, ĩndĩ nĩ ya kũguna atongoria a mũng'ethanĩro arĩa marenda itemi thirikari-inĩ. Morĩtie President William Ruto ndakanyegenyũke ĩndĩ ehotore kũrutĩra a Kenya wĩra na gũikũrũkia thogora wa mũtũrĩre. Bei ya vitu imepanda ni kwa sababu rais hakupata pesa katika treasury, na lazima kuendesha inji lazima upate ushuru kutoka kwa wananchi. So we are squarely blaming Azimio, Raila na rais mstaafu Uhuru for having caused the problem that we are having in Kenya today. Kwa hivyo tusidanganyane, rais amekuwa katika ofisi miezi 6 peke yake. Miezi 6 peke yake atakuwa ameharibu uchumi namna gani?